Katastrofalno loša sostojba so vozilata na teritorijalnite protivpožarni jedinici. Požarite vo regionot se gasnat so vozila postari od 30 godini. Najloša je sostojbata vo probištip kada su isključok na nekoliko posjetni donaciji, vozilata veke odamna trebaše da bidat isvrljeni od upotreba. Najgolem problem kaj nas je to što opremata koja koristime na teren nije sigurna u momenti zakažuva, tako da se nadejame da će se sluči ta najavuvana nabavka na nova oprema. Vo 5 teritorijalni protivpožarni jedinici vo regionot ima vkupno 25 vozila, od koji duri 17 ili okolo 70% se so datum na proizvodstvo odminati od vek. Vinici ima 5 vozila, a najstaro je od 1979. godina. Vodelčevovo funkcija se 4, od koji najstaro je od 1976. Kočanije so 5, a na teren se odiso vozilo i od 1978. godina. Voberovovo funkcija na požarnikarite se 4 vozila, od koji najstaro je od 1987. Najmnogu vozila ima od štipskite požarnikari vkupno 7, no jedno odniv požar gasne ušte od 1972. godina. 46 godini starost, posle imame zastavata nije 40 godini, Skanijata nije od 91, znači 28 godini, to sa 3 vozila koji su od postartip, imame 3 ponovi vozila, a DAF-ovite nisa od 2010. i 2009. i najsuvremeno vozilo nije terenskoto vozilo Amaro. Za nas je mnogo bitno da bidat во оперативна состојба, да бидат исправни за да можеме да си ја вршиме дејноста. Сега за сега успеаваме да ги држиме во кондиција и сите возила со кои што располага пожарната се во добра кондиција и се исправни. Na nivou država ima vkupno 30 teritorijalni protivpožarni jedinici so 220 vozila. Duri 70% odniv ili 154 se so prosečna starost od 27 godini. Za sporedba ministerstva ti opštinite imat na raspolaganje 2645 patnički vozila. Na seko je 12 patničko vozilo doagja po jedno protivpožarno. Patnički te vozila glavno se kupuvat od budžetski pari, a značajen del od specijalnite protivpožarni vozila se dobijeni kako donaciji. Golema razlika ima i vo starosta, dodeka požari se gasnaco vozila stariji po 30 godini. Vozilata vo koji se vozat ministrite i gradonačelnicite ne se postari od 12 godini.